Sesampun puput pembangunan gedong pesimpenan miwah balik kulkul ring pura desa adat Abian Base mengui. Kemargian upacara pemelaspasan sepisanan upacara piodalan ring pura irika. Pembangunan puniki wantah wantuan hibah Pemkab Badung warsa kalih tali pitulas. Sane kewantu Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta sane sepisanan pinaka bedesa adat Abian Base mengui. Upacara piodalan miwah pemelaspasan gedong pesimpenan Ratu Gede Desa miwah balik kulkul ring pura desa adat Abian Base Kecamatan Mengui kekawitin antuk ngiring ide betara mesucian ke beji ring Banjar Dangin Yeh Desa Irike. Rauh saking beji ide betara kapendak antuk sesolahan rejang renteng sani kebaktayang krama Banjar Sengguan miwah Banjar Cice pinake penyangre piodalan. Bendesa adat Abian Base Mengui Imade Sunarte kesarengin penyarikan iputurakeun latarang piodalan ring pura desa adat Abian Base ring Rahina Anggar Kliwon Medang Sia puniki karuntutin antuk pemargin upacara pemelaspasan sesampun puput nyani puangunan gedong pesimpenan Ratu Gede Desa miwah puangunan balik kulkul. Madi Sunarta sanetaler pindah ke Wakil Ketua DPRD Badung Mausang puangunan gedong pesimpenan Wiadin balik kulkul wantah wantuan hibah Pemkab Badung. Tiosan nguningayang rasa susman nyani majeng Pemkab Badung antuk makudang-kudang wantuan sanes sampun kaician majeng desa adat Abian Base anggen nyani taler nyarengang samian kramo desa adat Abian Base mangdes taten incapang karumah ketan pasemetonan mawinan pasemetonan kramo desa adat Abian Base sane mawit saking Limang Banjar saha samas pitulas kakak sayan rumaket menjalankan untuk dana hibah sane kefasilitasan oleh Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarte sampun presida puput rauh ke balik kukul. Dumugi sesampune pemelaspasan piodalan peniki puput presiden nincapan segalak segilik kramo agung desa adat Abian Base paras tertupenanya nincapen gotong royong ring desa adat tur serada bakti talar asapunika mangdan makasami presiden nincap dumugi ide sangang rasa asung kertawarun geraha mepice kerahayuan kerahajangan lan kesukertan. Made Sunarta ngowohin desa adat Abian Base nemonin Rahina Purnama Wiadin Tilem taler stateng laksanayang pangubaktian ring pura kayangan 3 mina kadi pura pusah pura desa miwah pura dalem. Pangupaya punika wantah mata tujon nincapang serada bakti majang ida sangyang widiwasa sepisanan nincapang karumaketan krama saha mangde kwentenan pura taler sidas tateresik. Desa adat taler sampun mekarya prarem sanes sampun kasu manggemin samian krama sane ngematutang lelusisan pangubaktian patut kebakte ring jero suang-suang mawinan kesucian saha kersikan pura stata kekardinin. Kebersihan taler ring desa adat inggih pengeresik ngawit ring pura desa peniki kramo meresik dan dados ningalin sampah utawi piranti pengusuhan sane sampun tenangangen ring pura tur ring widangan desa adat Abian Base mangdene majantan desa adat Abian Base duwene resik ide dani kramo sani membuang sampah sembarangan nika keni danda 1,5 juta rupiah. Piodalan sah pemelaspasan gedong pesimpenan Ratu Gede Desa Wiadin balik kulkul ring pura desa adat Abian Base Kecamatan Mengui kapuput ide pedanda saking Griya Buduk. Pemargin upacara kategepin antuk sesolahan rejang dewa topeng antuk upacara piodalan kapuput antuk upacara penyineban. Supiatna Bali TV.